it is frustrating at the last Wel, minute. os mae'n potential ti, rhaid yn edrych ar full potential. Ti'n absolutely outstanding. It's on like over there. Must be. Nah. Don't think you're nasty enough. Think. Cymunedau am 26, next game for 20 to 6. Fi nawr Bwen y bechgyn. Mae gen ni Gorllewin Mynwy yn erbyn Bryn Teg ar cae 6 on pitch number 6. So Gorllewin Mynwy yn erbyn Bryn Teg ar cae 6.
Just there. Good track. Newid i ffeinal bwlan y bechgyn, mae y nawr yn cael ei chwarae ar cae 2. Felly, gorllewin Mynwy a Bryntig, fydd ffeinal bwlan chi yn cael ei chwarae ar cae 2. Boys bowl final will be played on pitch number 2. Gorllewin Mynwy yn erbyn Bryntig. You could go over to pitch number 2. That game will be starting shortly. Mae nhw'n sort of popeth yna fel, yn gwneud i'n dweud o'r speakers So my ref. Felly, yn ffeinal cwpan y merched, fydd gennym ni Ysgol Glan Taf yn erbyn Ysgol Plas Mawr. Os all Ysgol Glan Taf sy'n merched a Plas Mawr Coch merched gwneud eu ffordd draw i cae 1 yn barod i chwarae'r ffeinal o Ysgol.
plas mawr coch sy'n merched neu di ffordd braw I cael un yn barod I chwarae ffeinal os gwelwch yn dda. Ac merched glan tad hefyd neu di ffordd I cael un yn barod ar gyfer y ffeinal. Oh no, it's not this game. Let's see if you know the... Read my mind, I was just about to sit there and come on. Yeah, TMO, come on, let's go. Incredible, pal. Again.
We don't know much, do we?